Jésus Christ, ukela ke liozanu, ke ni se pete gozelalia. Ngo bu tekre ke sawo ngulalie, jedo ngo kersho matoche ke vonu, nipu jabe ngo tsudo ke za meredi vortawe. Ke zedi tsali krowo chebe nipu rosho ke le chilido. Somodze KETHODIE wa persido. Tiko po ke mi tope siya, tiu temie pete po zayu ngu. Siro tiko po ke mi tope sishia, uke penyo fe ZHAPU zeru. Ke mi tomila ke zie, mu unu ke me zemila ke NIEPUU shite. Niko ke mi toko, Jehovah nunu ni nilije, mu poza ke me sau tselie. Tsaliku kriwadi kere tenye, jisu ziki kochuje, ke se tsali hau ke lile dome. Tsaliku kriwadi hete fe pengu. Oh
le ke je si thalie di chaliku Christidi Serepo chaliku Christidi Serepo KECHA Mukimichi Kamasanipu Higuchido Nipu Nteja Mengudin Kiforyawe Higuchido Nbu Higo Menguitsabi Higotson didn't Kiforya when Nipu no Higo KECHA Hernashidi Nipu Nochido Nteja Sakabi Hotsushi Higo Nipu Tatsapete to Fidin Kiforshi Higo Kejoki Moose go sitting Kiforshi Nipu Higo Piguri Fidin Kiforya Kiklam the Higom Pelle Munginu Higo Nipu Mukimeji Ngulia Kecha Kejova Kili Ngulia Kecha Chekasana Kili Tejangulia Kecha Higo Susopelle Muhigo City Jedo Nipu Higo Tatsa Higo Kerepete to Fidin Kiforjiwe no Higo Kechar Nashi no City Ho Krisi Nipu Rosso Habum Hodzunu Lilikasa Chandigatona Nipu no Jedo Higo Roshamigo Higo Nume Hoshali Higo Nugo Hebem Hoshali Higo Kejogimugo Tapi Higo Keshali Higo Nipu Pratolika Mokiri Higo Ketchupaketogo Nipu no Higo reminds Sosaji Higo
부스고서 부 프라빔 호즈누 스니디 텐두 메사디 니부 로프 무게 토는 로쇼니도나 너혀 크리스지 제도 브리키 크리기츠누 로쇼도디 니부 니에츠도디 도즈프케 베리 버바웨 노 베테고 크리시디 디에케푸케르누 케차누 니부 타세가도 시로케 토디게 프누 자푸티 세게도고누 니부 브리키 크리스누 리토츠도디 니부 제도 우카시디 포케 바베테고노 니부 인가 마사르 부부겐 헤겔리카고 카비츠디 니부 노 세시디 우자푸기 누노 자예츠리지 제돈 히춘고 클래스 네포디 니부 카파타고 제디 니부 게젠로 소자 노고리 크리히실리 카파타고 크리히스지 히춘고 니부 카페고 벨레게 샤호니 오코부 콜레토스 니리디 토딘 예츠지 디우세고 크리히리기비 노고 세시지 제도 호미 하게 하버 졸리모 우츠는 투부디 오바츠니 인로 소자도 니부 노 니부 우부 우츠는 누시리 인자케게 슈누 부케 코링울리 무케링울리지 문노에 우츠게 소호시게다 우부수스 세디 인자부츠지 이거 기후 하는 니부지도 테리누 탈라겠어 혀 카피엠 벨리스데 너 이거 돈누 발리디 혀 크리스 이거 차타스지 이거 세션부 너 이거 르츠게 산다스지 지수잔 차시야웨 아멘 발랄리비데 이거 지도 하토 recruit 기니바 무슨나 기류 리로 부티 세셔도 세케노 파스사도 부티 기그리포 셀라킬리스 칠리도 이거 GT DJ 하우스 데켈레누 KRÜTA 츠게츠게 파켈레 츠본지 기후 레토누 무 바도 우누 조프게츠 티리제게세 데리 부티게 크라사티 우부니푸 테지리키비 시게츠리제게세 무 우게파니페 차바야 가자게 미디 레토누 세모르게쇼 부티투기 게비토 칼라피 오케 후츠디 헤고부 프리케 크리게츠누 게제게 제도디 니푸리에 츠포르게 츠스스 츠리 이거 언제시 옥토버 잠메페 센히에 파워컴드 리토 카사스스 젤레리 오케 후부 테자 차비에 포츠디 부부 부티호 레리 파워컴드 리토 츠나포리 무 헤고 게푸보 게츠게 헤디 KECHA tsvorge chinu uke benefit leto hafeginu KECHA sus tsidi bubu vordi to futiu ne hego KEKRÜ geze staff tsidinu PowerCom is a shiri siroki hukazao leto is a shiri hego hake granu geze patsidi hego ni sevorli vukatao sandin he PUJA surinali mu mesavino kelhulandi pu tejeba PUJA uke benefit tejeba we po May kripie potala susa chali di work is the badunu po theological studies la dosge do podo tsjide mu jedo uki hubu polai chasna ba sashi ki husunu mesabino japuli thola mpeziwe getsa heko susa sedi ki husunu ntezi getsa susa chiawe mu nipubu jabi ntsake liu tsliji po theological studies sayax nukedi coming week nu tosada do muchedo pubu pobanu shethali di uki hubu pokelhulai nipu thejis mu pola chake cha su chali do non peji shethazo do me zashi po sadinu seyeja zo shiri puti ho po internship la vodi doya pur nu uko shalom mission school nu pozegurzi di puti ho KEKRÜ voli mu seyeja zo shiri coming week nu la chudi po theological studies Salavona do mu po kedan senen hemar po kin ba mo da shiwa di chido uki hubun lai chasdi mu game hat tsikeli su chile de mu chido ni po le thono haidi le thoka sa party nu do zse ge ta ha la uni thorba u shi zimba ha ko ginu uki hu leadership nu uki mer ni ba ge cha su se japu tsya mu si jari mpeje shi thasdi uki hu chido ni la chakeli su chile de we ugo pette go ke zedi uni ke hula ke theje khabi ni pu chsa mu theja chape uni chsdi ke hu theja sidi bu Vogilis chilidwe, geze metzake chatzilidome. KEKRÜ nipu Jehova hego chedo, getizi kabin chashiawe, nipuno kekeli, no ken hekeli sokosa, no semodayamo, tie no hekihunu, KRÜTA kevi, nipu peseja ketchahakwala, mpezi ketcha hego chedo pushia, nipu hego mesavino kilhula, getizi kabin chiawe, nipu no poginu tie, Nipu KRÜTA ke vi pupo peseja kecha le thomie ke vi pupo peseja kecha hego peleba monosala jedo hego kecha renipe potshidi no po crush podo zgo tshije ni po no kiu no poseda bashi no kimi di poseda bashi no sosie monosala po bon teja ko sedi to shligo tola no jabi besavino tsh po semor ke sho tsh pukizati ropukizati teja so kape potshiji
no jape se jari chashli ye po ke lular ke theze khapien chia no uki ke su sidi ki zunu ni po ke koko ki zunu za ye ko ni po so so the fridi nu ke kyu no de thodi to shudo di indie chudo di to park le kim hidi ni po no po chatha kri su chi vodi do ya po nu puti honna obo le thot shikeli experience mu ke le hakula im pe shiba we ni po the to shike to honu o shi prachana vogi to honu ni po obo vodi ni po o chameji o ni bana hiji there is no to piso go si penjashli o ma to o la rege choti ze ke selivi ni po mhangu ke mukuri ngudi ni po o challenge so go si ze ke seli o kam hachada ni ke vi ni po no petenu no oni chike thepli chi no oni ke coach li chi ke krilam no ndi no push har he ko la ba ke chu he ko la ke views o isidi push ni po no sonati ni po promises how fulfill chipe oni ki shidi bu ke tora no u crazy ke cha mo no u cross ke cha bu singudi mo no u ke sha ke ta la to voga do cha no ke sele ke ta u bu singudi unumudi li chini no ndi ze no lu voli ke to no crazy chi no ndi ha ha ni po che do ni po chipe oni ki shidi oni cheke te fa sheke li uchili chi yego oni ke lu la ke thize khapien chi ya mo krista ki hu che do ni po nza sidi yego ke pele po sidi ni po ke ze ken ready nteja chapi oni gi shide no po bo ni krisha oni se shi Jesus Christ ha ke lu zan cha ya we amen ni pala ni de ni pi
century quargo TSALI CHIETSÜ sibe ugo KEHOU va pelegesla nego pejiwe siro program hanu program category nego jido azakasla KEPESIKESHÜ nego TEJISEA ugo je KECHA TIUNU lerado 지도고 개차 측에도 개차 시리 차게도 우려 웨스트 뱅크 가야 스트립 팔레스타인 골라 차도무 아 프로그램 투기 비게미니 아 프레셔도 number of people group liyo 겨울게니바 total population liyo 53,59,000 바 Christian adherent liyo 2.51% evangelical liyo 1.11% largest religion liyo Islam 85.2%, evangelical annual growth rate lio 0%. Palestine meko liro kekrata Sunni Islam mejia mu Christa meko liro tsase AD 640 tiki Muslim Arab me Holy Land Penjawadi Jerusalem pilie mu hausie Christa me Holy Land nu tsase lerta osi Muslim kejame kejano krogejanu Christa me gi krokeyebe ukobu mekitome heokeje taponu tota Christa me oyageje Greek Orthodox, Ethiopian Orthodox, Nestorian, Syrian Orthodox, Armenian, Copts Hakoliro, Lasir Lady, Arabic Deuse Udiechele. Teacher KEHRÜ po Muslim Sultan ko Zinunu, Christa me Kemejidi, 19th century Katso, Christa me Nolhu 15,000 Zoda, early Western Protestant ko missionary me Ketsepie, Holy Land Nusha, Israel me 1948 ki statehood Mulie, Musu Tigi, Palestine me Christa me Kekra Holy Land Kawa, Kekrila Mona, Israel Palestine occupied Chiliri, Palestinian economy socialer ketala, West Bank Gaza Strip, Palestine mu Israel me Kezevi mo ketala no economy social. Ugo unemployment rate liro 50%. Mipono po mori kikru po pichu to kikru va kragajazo. Kikru kekra teteva mu 70% teme below poverty line nu hubayawasi. Sisiri puti kekra Israel me zeterche. Palestine me 10 million Tatjere today, Musnu evangelical Christa Mary sa salanu KEHOU pie pisiesugeto KRÜTA Mary bamo vode. Sase Palestine Christa meko liro Arab me Juda me mu Israel me buri upesesa. Palestine Christa me mehoshoro ki jeunu Christa me Urkramo KETHERÜ ni kepeleme seketepfu morkesho seyeboe. Ugo jedo kechacha debamu ugo pete kezedi hagola shadomu aje kechacha popodi prejedo. Kechacha pulio jisun nuyu several keshubu vitoke vise Palestine memu Israel me seketola chado. Kechacha keniulio Kepenopfubu Christa me KRÜTA kevi pesesegetola chado. Jaseulio Christa me Zazori Kepenopfubu uko cheketepfu segetola chado. Jadiulio Kepenopfu keziubu seye hauva pezie segetola chado. Ugo je mechekesa tiubi baledo. Hego Ukrainipu Boutique viola shuri hego ketese kapentsha no chedo shuri hego mi boje zevuri hego bu nipu West Bank Gaia Street Paulari hego bu chalegivi se ola chalegivila hego ketese kapentsha hego nipu kemeje gejati hono shuri no jabe go tshiche
우고 개벨레 크로 호수리 짜도 시레니부 너 잡에 개벨레메 시게바 고리 지시니부 시로 계속게 소시하게 하고 시 지시니부 너 시로 잡에 시리고 미보 지시 시리고 지도하고 KEHU에 하고 라차가 시메 너 대자갑에 지시니부 해고 지혜고 우리하고 메토고 칠리무하고 라차가 시메 농구메 지리 해고 개차고 해고 지시 대자갑에 해고 지시리 해고 빼떼고 니부 겐누레디 인기 찾아웨 아멘. 아멘. 요거제 MHAKENGU 그라 KECHA KEHULO고 뇨베제 야기야 코르탈리다모. 아제고 베텔라 개차보 칠리도 해고 베테 벨후게서 크리게 방어퍼 버브도 개자올러 해고 개테세 가변 지시야 너 해고 미보저 제불리 제도온 게 속인 가실레데 해고 제도 불리 해고 메토고 추도리 니부르게게메 너 잡에 해고 묘지 지시지 해고 불게게메 해고 부게 토문을 폰을 솔리가도 문노 해고 테메 게 크리게 불게게메 너 해고 베들 리시원이부 해고 불게리메론 대자갑에 해고 묘지 지시 뭐 해고 불게리미 대자고 무프레길레 지니부 시원원 대자게 갑에 해고 지시야 너 시키할 것이 해고 세물 것이 베때 갑에 해고 지시야 너 가게시고 해고 잠무 메로시지 인자노 마케 두니요 갑에 인자노 지시야 니부 나고 지금 사실지 무 가시리 해고부 잠메 띠메기게 저 스위치다 이제 무 니부 가시게메 해고 제하고 라차시무 하고 시리 잡부 자이누 페볼리가 돌아니부 너 가게시고 모이자셔 무 해고 제 세월은 지시게메 하고 시리 잡부 치게 실리제 무 해고 제 볼글림 제하고 메 도케 크리제고 칠라보고도 너 잡에 빠소제 지시 본 데고 그자보고 동시 너 잡엔 지시 무메 도케 크리제 치고도 빼떼고는 해고 너 해고도 노비디 해고 차타우 칠리무 태자케 크리제 갑에 해고 레게 빼떼고 지시디 해고 빼떼게 누헤디 지수 해고 하게 룬 찾아웨 아멘. 이거 빼지. KETHERÜ KETHODIE PREKE DOLIE CHELIKO KREWODI HEDIE Putsunu tuke bauliro ngumamieki nu uyale nu KECHA
He Jehovah temekesho ketzeko kinu asaprasaji. Mie kemetya kokinu aragosaji. Uko dinhatoi uko medie tsake metelete. PRELUDE uko mene krodoya. Kelhe ketzeko ala jeprebo betubieba. Mu keropie ketzeke biebo chake kelhapieze. Uko ala tepi kemese kapieze. He Jehovah kerekreto ukela kelio keko rayazan he no atsayasate. Ahuf kebako utsef kereka tate. Uko DIEKEPU uko zef letakje. Mietaya keza kobu kizu nu uko batsa heche. Kesho kerezebu zoshoko biekrawache. Kemetoko ketejepie nzagi setuzotio. Kemezemie mhodzekilhutio. Tsekotso. Kinha Pastor NINO PHIZO tuidi jidom hatoker kreboba ugo mesavino letola ketezi khashlie mupola chalede mesavino tyogeshe suhazedi tosudoga ba suhazedi jido utzu premier football poshe prachilidi lavor ke hulie thonu ke khuilido ke ba ke penyofa poti tuki ugo ke chao chagaba tui poe khala geshe suhapeledi ke penyofa theziba we ke jinyo kulnu poliro chithie April zamefe THEKHA ye Shalom Bible Seminary zubzanunu po shepherd chilie po MD chilie mu po hato chikile so hazedi teacher po ministry break pilidi po hasia lavodi lesser perlan gaba so ha leba there is donu po party mesavino yokesha so hazedi po la lari power comnu ke khoisili gibi podie suha khaslie mo chavor ke batui ke penyo fe u ke charna ka suha peledi ke penyo fa thezia bawe ke je nyoku nuli ro apozeno hoku nu suvde mo che do apozeno ho river ba sala nzu ke vipu bo pe se ke sa halari apon pezie mo ke penyo fe jabi en se ke do suhari senki pushe yawe ke je nyoli ro Ministry Assistant di Powercom Ministry nu teacher pola ke khui vodio po Sunday School nu share sizo ko mo UBC Youth Nuri chse di ke pe cover ke zavo bo ke hu nu u ke hu nu Krista silie mo le thonu kyo sudo ga za po pe pi ke zri ke hu nu po nidi po pe pi ke le so chdewe kinda ke pu ke shudwe ke penyo fa ke hu cho fu sidi poti tuki le those mo so ga su ha khabie ke hu zsevor ti ha zoga sha wa yer ka di ke penyo fa thezi ba je do ibrigo kerse ketha ha ha rkraba ke jinyola chaga zunu a
Bible verse how ha prelude. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. Isi hela chaba zoleje hienu leume sazo mo hie puti petenu terhunu hacha na tyozo. Isi kapelle mi ko bunu chagazunu nu leume sadi mo pake hubunri terhunu hacha mo le tochele gi ha sedi KECHA MEGOLHU ka ba ha ibri ko les tu ka suwe ke pelam ko ki chaga su tu chi do ugo ke zedi ke jinyo la chado ke jinyo non pe ji ha kya kholi do mo po ha kya kholi di ugo ke ze pola chalie silili ro popunu japuti ke zio bo segele su do mo se sino ugo ma to ki ko chboda de we ugo KEZEDI KINHERI CHALIDE DERI BABO KEZE PETE VOLGABA METSE KEPELE KIKRÜ KEZEDI KEJINYOLA CHASANABA POLIE THO KASABO SEDEDYO MO DIEKEPU PO HAKIHA PARCOM MINISTRY NU KEHOU NU ZODERI particularly PARCOM MINISTRY NU MINISTRY ASSISTANCE DI POLIE THO CHAVODO SLA UGO CHAKASUNU KEPENYOFA POKILHULARI POLIE THOLARI KEPENYOFA TEZIASA mo pom hato ke sabo sidela do ga ba hono ke penyo bu japi po chasa mo sede pe vi sekele to e bu hula voga zno le to chla voga zno ke penyo bu puti ki chebo pola hi be ba shi ake le to chga do saka cho bu de to me to di bu ki vi to khasili ke to la mo le to chga zno re bu ni di chasa mo le to chga zno te jari nguli ke to la ugo ke zedi bobo metsa ke chasli di a po thela chus do pette ke zedi ke je nyola ke chasli do mo Hallelujah, KECHA NIEPUU Hego Jido KETHERÜ ZHAPU ZAYE PETESEN ZIYAWE MEDOE JA MEDOE VI MU MEDO MHARUKOE PETE UNGOWE NIEPUU Hego Jido KEZE KEPELE KIKRÜ CHUDI UBCNU KEZE KIKRÜ CHUDI VOR KEKOTHOLIA GAJA PETE KEZE KENOREDI NTEZIYA KEGLAMONO Poti mo he tofu zedi no letho ke vivu bo pe selapie ke hunu mo lethola khakashawa harkadi intezia we vogata ti gono zo shui ni puno e jasa idi ke hu ke charn vo he tsu progoi zo sudi poti nu he ke hunu krisar ke vibu lethonu par ke lie mo lethonu par li di uja ke vi me chga ba ko harkadi intezia we NIEPUU Jido Hego KEZINO KULNU KELHULA NTEZIYA BOBUNU TICHESE SHALOM SEMINARY NUNU WORSHIP PROGO CHILIE ZOGAMO BOBU CHIPE VISELIE POJARI VISE POJAPURI VISE DI BOBU PO ACADEMIC JOURNEY HARI CHILI DI LA PARDI HEKE HULIE THONU KEKRIMORI PARCOM MINISTRY ASSISTANCE DI LIE THOCHLAVO DODI PO PEPIKILIE MU KEHU BUZOSHI POLA CHALEGIVI PUTIA HOLAN TEZIYA WE NIEPUU BOBUNU nke kia ha simet zledi fekho ke liya ko harir kadi intezia we po le thoka sabo chla vododi po do jagele su haziri ni pu po kelle mu po vision po mitsie bu met chidi mo hozodi le thochvo le gi no ke ko po che le thochga zo no po bu po calling no po ke liye no po chike thep fu ke to no po khawa thoga za har kadi po bu thep fudi po khase ke liye ti bori che NIEPUU sidi no jabia pom hapro kom hok ri khasache po hapro ke vi kakra ka ba ha hari lady he gon thezia ba we bobu pom hapro ke vi po talen ha ko hari sidi zapu chikile mu zaye chikile tsache le thoche ga zunu NIEPUU ke sikele ha hari se po tsache ke vi ke sho medo mu themi medo ha hari sikhokri li vi nom ha siri se po tsache ke thep puri se po tsache mo NIEPUU no ai po ke ha ha simet chidi po bunu tet thochdi po ki vi tho po ke ba pe tesidi in le thochli ki vi no ke koi se po chi se de gele to e po bu po thela ka cho po ki vi tho se di in le thochli ki vi no che do jab ye po chi po mo zza no kim hi di po se san da ba shi kim hi di no ha ki ha zo ke mo NIEPUU
po future no zo shui ki mi di no po bunu po to zu ko li na ba shi no po le thon ki mi di process na ba shi so ko ri non tho cha tha sa mo le tho che ke zo cha khre non tho po cha ri khuli be po tso se ji he go chi do ke ji di ke ji no ke lula in the ji ya mu po khabiem palace mo po ki kuri khabiem palace mo po le tho ka sa bo chu do ka ba hawari khabiem palace di Jesus Christ ka la kle zo na chaya we amen amen lo go ji di po bunu ke ji nyo bunu po ti ke ji yo bo se ke le so chu do we Arakelio nipuza sedi nigopete kelhusiawe. Putiki viha opia atlasidi awunu kereto ukipenyofa TSÜKRÜ zo share zapuza zo share kaputlasia mu ukehu leaders ko mu pastors ko puti ha ka atlasidi awunu akelhuze mu avie theological seminary vie journey kim hidinu Tilishi mu kim hidinu ukihuwe kereto tsinu akuhishe zokopete piese lavor kejasudo divor aro kikru katsuwo nanu share anichuginu abutsamu atsa zeba amu ashe zuwe hinye kerba mode dir mapetenu zo she hinye putsawe hinye unu mara unu zo she mikita zo tsumo mapete provide se hinye tsa katsa zo she kaza zo she mu mapetenu zo she hinye takhosa sa putu field kihonu zo she awe avie theological studies ro avie BA Tizu shenu 2020 hinu sedele uki huwe kereto tsinu akuhisa youth department gori avie first year nu a sponsor tse mu zu tia de she Whitefielders under Sir KETHODIE nu full scholarship muledinu avie theological journey we April 28, 2022, Masters in Divinity in Youth and Family Ministry Department Nunutilalia. Aroinche clinical counseling nu pursuit study ahar kaba. Deri zule keshagi uki huwe parcom via post tavor akipuse mu parcom liro anichuginu ministry via impact hukim heshi zu shivoria ministry zo she admire to sevor and to be able to be a part and learn and grow from this ministry is a blessing in disguise dile zaro atua pepili ladino akivito ka piesinu parcom ministry hanu mapete khasidi ukipenyo valano matsatu shiri adia pralashia inti zo she nyogo pete uno zo she amu akikulano chawache shidi nyogo ki chasia nyogo pete pije KEJINYO ZHAPULA KEPENYO FEPEZIWE KEJINYO SBS nu jithe graduate le musu zedi UKEHU nu ts premier sesa jithe theological studies chigili so hari se KEHU kipushana avono ira luliro Western Theological Seminary USA nu po THM suha chlide suto sakrezo shiri Trinity Theological College Singapore nu po MD fawha chili di vorba ido hekhazo shiri Kohima Bible College nu po MD fawha chili di po training ke kribo mission training ke kribo sedela bade ha ko halai ke penyo fe peziwe tie per pejeba lo go goro ha sivono bio poliro ETC Jorhat nu bidi chaba kivile zo ke ro poliro dimapur nu po MT chaba akono zina poliro USA nu po dimin saba sia siaja chi do pola chali poliro SciEx Bangalore nu po MD saba sizo gamo
me savino zedi me kenia sa jithie le supla ga do pe pili di ba mu ji do me savino la chale de mu lungsi le he kha mu vevela unye ri le di chabamoli ro unye la le di Shalom Bible Seminary zupza nu unye se progo chudo mu unye puti ho ya ga ba zo do sala puti pe nyovo ro se jenu unye la chala gi le so chudo we THEKHA KESA hazidi jaye ke sabo sidi kepe kola vogodo su parno bade vogada me KRÜ nuliro proclaiming his holiness u kepe nyofa ke masa prakasha su hase jaye chdi kepe kovolye mo THEKHA hunu sedi di ugo proclaiming his righteousness kepe nyofa ke me top prakasha hawase jaye chdi keze kepe kola vodio jedo century khorgo chali chgasu Jesus Christ the righteous aput ugorn chali chgabagi podhirna ba chali hawa erna menyo sesedi podigo pochasi pesuli jese asermanu pizza samori bide ugo jedo chali chgasa hawa sermanu je compliment se bevis segasa mo ke penyo fa die se kaza do ga ba su hanu je ke khet du ga ba hawaringu sala podigori pralasa mohalasa di ke penyo fa thezi ba we CH Spurgeon epugaja haim higeja di bapusha a church that does not exist to take the side of the poor, to denounce injustice, and to hold up righteousness is a church that has no right to be. You see. Ke jakato famia yapie mogada ke tu chanunu hachu mogada mu ke mietho puli mogada ke huwe ke hubo chigado po meje ba mode. You see. THEKHA haunu ke mietho ke krimori ke penyofa ke mietho ha ke pu gavunu ke penyofa bu ugo mi pu church sa sa thena mo ke bu ke metho ha si pe su ko ke le chthena mi ko bo ke chobali vi vogada THEKHA no holiness ke me sa ha je ke pulie mu THEKHA ha no ke mietho je ke pu no what is the difference between holiness and righteousness ige cha homi ke chobali vi kim he zo kim he tu zo ige cha ke chobali vi kim he se zo deri Bible nunu pochao petsadi mohosli ro kriza ga ba swaringuli do ugo kepu gilie hage anu kepu gilie holiness ke masa swali ro krik khoga ja nunu par ga ba ke krimuri ke penyofa ke masa ha pu ga junu krik khoga ja set apart separate different so anu par ga ja ke pusha righteousness ke me tho ha pocha mohosli ro u kelhu nu me same zkelie holiness in action gained by testing as a hinunu ha lelevi derim hakobonu overlap bazo hakobonu kribazo musuga hugo ke pulido kemia tho righteousness igashaki themi kemia tho jeri pusha bible no jacob penguker sorunu pugaja kemia thomi ke chaya kopi mutsa khrilia isi sala righteousness igashaki righteousness of men of human beings Suhari pusha. There righteousness of God. Kepenyofa kimyatho suhari ngulalie. Mutiedo passage ngulie. Romiko se mefepono ugo ubu poginu kepenyofa kimyatho nu u yanilie isi. Righteousness of God. Ori mori krobono liro translation krobono liro righteousness from God. Igetsa dirise. Kezedi ugo Romiko se mefepono nu mefesuru. Verse soruzo sala keze ke methadi pressure ba pochigi chaye uliro ke pele la mi thola ke liye isi keze di ke methadi pressure to me screen nu podigo khasdo ni bible pi ke ba mi keze ke methadi moholi di pressure vi siri chewe thejo nu ke mo u ke penyo fa ke mi thopo ba ga cha thasde su thejo mo sia ji ke sikwe ZHAPU chia su Jesus Christa ke pele ginu u ke penyofa ke miethoe pelle ke che khegi voya ke jao siro ke hupuri ke krilel ho themye pe te phumade mu u ke penyofa zaye jo zole mode siri Christa Jesue hakelie do cheke she ginu po ungume je lawe poma chmodi mietholia u ke penyofa pobu ula rotho chdi sie mu ke peleginu po ziu pie ke phuma ko vali ki vi chasha
波好这个是波给面头被解释给掉拉着，给个拉么呢？我给他第个努波是解释些，只有他们给普马个乌林乌个么吃饭，是啦，这位波条面头着个这，莫就是被来给来给个吃，给面头里为个这他是呀，意思，罗米个些没法不，努没法收入。Bible preacher mo expositor kemiet thomebo Martin Lloyd Jones poe pugaja these are the greatest verses in the entire Bible isi romi ko se mefe punnu mefe suru poliro Bible expositor kemiet thomebo 20th century no he's considered one of the greatest Bible expositors and he said these verses in Romans 3:21 to 26 are the greatest verses in the entire Bible on the gospel of Jesus Christ sala statement statement 没写个字不会不是的。如果 Bible 那么好些里咯，给托地努这都不给来说那么好些里咯，是给面托个是这说行里头。罗米个历史好哈，如果好不来给开始里个 view 里咯，我给他Sunday 呢，pastor NINO 哎 Pentecost 努ZHAPU 这是。Mu Romi ko ke huliro Pentecost nu vordi pitor ZHAPU nu kristali uvietselie diligiviu silidi ke pelenu vogele kwe lavodi Rome nu ki hu sedde ke suha pelea sala the church is Rome the church in Rome is a product of the Pentecost sala vogata Sunday nie Pentecost tisoja Bebagile su haze ki khigaba su hari lebawe mu kehu hawali ro Pentecost nu vordi diligiviu ligili kwe lavo rom nu kehu hawa sedege su apelea rom nu kehu li ro themi keri sege su anguli do kekla mon rom li ro it was a cosmopolitan city how do no city ke kazat thobo ga so apele asla theme ke ri thor ha ke nimi ha ke jmir ba mo ke krimuri juda mi bu juda ke mo miri krapi mo ke ripi hawa halanu o ke lezo shiri o ke pelezo shiri mo joli zo shiri kriste mo ke ri se ga themi mo pole salanu hakrobo bu ke me choso mo so ga ke krimuri krista ke pelle hawanu Romi ke hubunu ke pele chao simet tuli mo shoga sala poe ho ha tu ke sha pele ya sala hanu mu ke liye pete phuma ga da ho ha pole pulala mo pupalala ga cha mu ke penyo fa kim hidi ki ju peteu themi peteu juda mi zo ga mo peteu ke la sa shi poe ho ha ri pu me cha sa khezo mo ga sala vu ga do ti gunori ugo ke thodie se ga za ga zunori mo shoga zo ko kepu lagile so hachu the way there tier liro ugo ke ze Rome mi go chapter 6 verse me fe pon nu me fe su haki mo holina ba chapter 4 ham ho zu tu chapter 4 mo ho ze liro themi phumala nu ke penya fu nu fu vor ka ta chapter 4 nu ha hangulie God's wrath against man's sin chapter kin nu mo ho ze liro ke penya fe ke mi those chap pi che ke do su ha pole pulasha God's righteous judgment Sibadi chapter 6, jido prakilium has two passage no. Verses 1 to 19, 20 hakim hosilio. Mie pori, mie thomogada how ha pole pulasa. No one is righteous. Musla pole pugasa temie helpless geta, ha preaching in zeta, uto krile genzegata. Hopeless geta, kemerad zegata. Muke pumabu utsugata, ha pu zokeri. Verse me fe ponu KETHODIE hawa pusha siri jewe isi siri jewe verse me fe ponu but now isi selaka to sun ga zo liro what is God going to do about it temie kemer zde ke phuma chude ha pori chasale gen zde selaka penyo fe kidi bo chasaga idi ke zo ga suno Pole verse me fe ponu pugaza siri jewe isi mu poe temie ke phum mau zedi
temie camera zgata su hasidi contrast segasa ke thot segasa compare segasa su hanguli selanu verse by verse go chakro mohosodo point kraba deri poti se pekrawa mudi point ko mohova ke le so atsuwe ke penyofa kimia tho zepu gasa hawnu verse me fe ponu chakiriu ke pusun ga julio kimia tho hawe tejonumo God's righteousness is apart from the law tejonumo you see selanu chini ke pugile siri chewe pole pugaja tejonu ke mo u ke penyofa kimia tho po ba ga thasade but now apart from the law the righteousness of God has been made known you see version ko boliro has been revealed you see pekkesade you see mo how haliro tejonu ke mo apart from the law you see selanu kimia tho ke penyofa kimia tho jepu ga ba ho haliro tejo me jige shunu nguli gen jaga ja su hapu wade me ke krazo shiri ke penyofa die ha go ha pe tsidi me jige shaginu ke penyofa ni chli don he ke me tho ke lu ke penyofa ke me tho ha nguli don he ke tsari pele ra ya a ke hunu regular I'm a regular church goer a tai ko regular city khasya ke penyofa dinu chsnu ga ja ha ko pe te a pe tsidi sebaya azeu de ashomo azefa de a timike shon chmo I geja ke lewa u nagamie u timigi su habaya hake vi chega siginu habo u ke lunum habo potu moda bada zo shiri ke krawada zo shim habo hake vi bo chala ka siginu ke penyofa ni fliaton he I geja ke leri bada ya sala u go khagashan nuri hoki bo si geja ke len nuri khasa bada ya mokishi dere hanu po geja ke me tho hawe tejo numo tejo me zigile so hanu mo ge so ha pusha hawa ke puga bagi megrobo extreme satia voda ligi vi ki miche so hariba sida she tejo we vi mode tejo samori vide the law is bad the law is not relevant anymore that is why we don't have to keep the law igeze ke lenuri voda ligi vi ki miche ba There ugo hamhozu tu perkele Romi go se me funu zo shi mu verse here ponu zo shi tejo se mo zo zo ga zo swahari pulasha me fe ponu tejo lanu ke puma je silia ga zaziru isi pole se sia verse here ponu pula ga we ke pelela tejo la ke gewa to me shotto zo si ga zo mo we tejo no ke me tishia isi la de sala pole tejo samori vide tejo se samori vide ige zo suha hinunu puwa mo Matt Smithers ke Baptist me scholar theologian ke me bo lesa dakro bori po tusha mu po pu ke die po illustration po se ke ha ha ala met se sala ti do se ke sa no de Matt Smithers ke Baptist pastor scholar author po de pu ke no nzienu ke hu da be ba da mu no si ba mo da Roke krimi boenki jo vo kravanon to mohosli idinki pusho no vo kravanon mohosli ke ru nziet davagba bagada mo dav bagada suha noe krava moho ke shigi nu suha ngulia poepugaja the law is a mirror that reveals sin tejori ubunu ukpuma nguli hivi krava umhizo But its purpose is not to clean us, but to send us to the one who can clean us. You see. Tejo we uke pumao tsika masasiligenza, krava we ukrishayamo, krava we mesamo gabasuha upekeshaya. Sala ubunu zomobagada rubagada suha nguli givi suhazo. They to send us to the one who can. Krava we ubunu vo utsike masali mo shogaza u zuluwa mo shogaza suha upekeshaya la boepu gaza the mirror of the law was designed to drive us to the shower of the gospel you see tejo krvawe uchathabi ubudili give you se ukrk masali give you so you see salano romigo pengu me fanu bolepu gaza deri tejo voda musikize tejo ke barhori graparta Galatia go seme fese kepele ke vorm hoze kepelu pik yeshe ke moche tejo dieche mu khavatyo de isi ke mie tho hawe che do ke puga ba ke penyo ke mie tho hawe
TEJOTO deri TEJOTO Kirabunu kemi thoa nguli vishi upekesia ka tsua lesmo God's righteousness is apart from the law chak new liro kemi thoa we ka thola se ke webu pochat dasha this righteousness was directed by the Old Testament verse mefe ponungula kili uke penyafa kemi thopo baga cha thasate su TEJOTO mo siete ke sigwe ZHAPU chia you see the righteousness of God has been made known to which the law chigino ke pugilie TEJOTO and the prophets siete ke sigo hakwe ZHAPU chia you see they testify Romigo po kinyinu sala pole pugaja ke penyafa dilike view la ke la krikeliu you see so tietzu tho po siete ke sigo ki pupi ke je ke mesa ke thodie ko nu thubi ke tyo dilike visu ponyo je you see tietzu tho nu po siete ke sigo ki putyo kata hawhalanu ke penyafa ke me tho hawe ke thola se ke we bu po chat daga se so ha uko lesson salanu verse how ha Romiko se me fe po how haliro it encapsulates the entire Old Testament keri ki thonu Malaki ke cho Genesis to Malachi no kedi bo thupi beze shimu purpose su ha pekke ke su hanguli do how ha salanu hakke sapo mo ga za deri catholic ke we ki me tho ke penya fe kinu ke me tho for ga ha chat da ga su hanguli salanu ugo ibru ko kere po nu zo shiri ke pellenu nu Abel zo shiri Enoch zo shiri Noah zo shiri Abraham zo shiri Isaac zo shiri Jacob zo shiri Mosa zo shiri Rahab zo shiri ke pelle lanu ugo chike me tho ke li jesu ha pulasa sala catholic ke we nu zo shiri ha tyo ga da mu po chao da tyo ga da suha pusha sala catholic ke we nu ke penya fa ke me tho ha chat da ga sa directed by the Old Testament how ha Leslie we takepo hanu di za noe ki crusade reve shilong no voda ba dei chasimo liro no tasadi po chakhinu direction go mo ho to di sidi noe chau silia direction go mo ho to sign post ko mo direction go mo ho to mo liro noe tetseputu kezu no vo chole kenza sala noe hatino tasadi sign post ko signals ko direction ko mo ho to di sidi noe chau mo ho minyo li di sidi shilong no vo chole deri shilong no vo chole liro noe sa sie sign post se samoi bide shilong vo chole ke za sienu sign post way to shilong ige zu ngulaya mo sikim hedi ke thole se ke we uzo shi ubunu ke me tho ke penya fa ke me tho ha ke me di ngule mo shi sim he ke za hiu se u tha zo vor se di je krista ginu ha chi ke sha ha la no we sign post su ko ha se samo show se samo ri ke da si ke za hinu le li we ke me tho ha we ke thole se ke we bu po chat da ga sha this righteousness from God was directed by the Old Testament how ha ugo verse me fe ponu mulalie just se uliro ki me tho ha we ke penyo pho khashia this righteousness that we are talking about God's righteousness is provided by God verse me fe kinye keriki ngugile su Jesus Christa ke peleginu u ke penyo fa ki me tho e pelle ke je khegi voya ke jao the righteousness of God ke je so ha pusha ke penyo fa ki me tho ke penyo fa kinu ke vor ke me tho ke penyo fa kinu voya ke ja ke me tho ha pu de mo ha kinri ke push de TEJOTO no mo te megi no mo de ke penyo fa kinu voya he is the one who provides this righteousness tije kreppengu di soruva gadagi 1517 je ugo siba Protestant movement nu Martin Luther kinu sede mo Martin Luther liro ke thodie probadi ke krimo romi ko lesu probadi poe jetiu nu ke pelemi krta goe
indulgences hakwa lesser hakwa zapie kepelemi kubu as themi bo hakwa khrlidi u salvation kala kele krali givi krali givi so hazi ke bati no poe KETHODIE probadi mhabo ke kru bade hawa KETHODIE pu ke bauze ke thirde idi poe lele idi 1517 je poe 95 thesis ko thulidi poe Wittenberg no kidi me KEHOU ki Castle Church so hanu poe dasha mu hanu Protestant movement no sede themye kela ke liye mu kemye tho mu ligivi themye khashli givi so hase ke pe thabada mu su tiu nu liro KEHOU KRÜTA ko ke dime ko ke jame ko KEHOU segaba KEHOU ke kha ke ba goe hauha uthyo uginu se party se zeba gata tibuno poe hauha ke kragada so ha pusha mu hauha nu movement hauha se de ke penyo fa ginu ke me tho hauha voya ga za we lesmo sho hauha thiezam hedi thiezam he thiez tiu no Martin Luther tiu no Protestant movement hodza tiu no ke leu no che ugo bazo molivi deri hokibo kinri pu ka shmhidi le thomye mori pastor mi levi mori KEHOU KRÜTA mi mori KEHOU ki nu mori ke chaki go nu mori themye phage gi nu mori themye MHATO ke pele me MHATO go phage sha go chige gi nu ke penyo fa ki me tho ha sile don he krale don he ke ke len ri bada de ha ke penyo fa gi nu vor ga za rebizo. This righteousness is from God and is not generated by men. It is provided by God and from God. Kemia tho hawe ke penyo fa tho khashia ha verse me fe ke nino lela srivi. Cha dioliro kemia tho hawe ke pelle nu ngu kilezo. The righteousness is revealed through faith. Verse me fe ke nino pole pula ga ke penyo fa kemia tho e pelle ge khegi voya ga jo. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe, you see. This righteousness of God is given through faith. Kepelleginu voryazo mu kepelleginu muligivizo. Salano kimye tho pugaba chido ke pugaba themi kimye tho ha mudi kepenya fa kimye tho ke pugaba waliro. Jesu Christa pelleginu bi we muligivisu hazo. Salano romme ko pengu ponu pole pugaja. Having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus. Kepelleginu utsike mezeli gata su hazidi. Christa ginu mu Christa lano we kepenya fa ze pocheli gata suha KETHODIE nunguli. You by grace you have been saved through faith. Efesa ko kinye tetanupu. Kepelleginu mu kemejiginu Christa lano we how ngu ki le zo ga za pusha te je yo bo pula sana de ti che ka kravo ga gi Spanish American War how ke bie ge bagi Cuba no Red Cross ko vodi te hurt ga ba no Spanish Spain me mu America me donu te hurt ga ba donu me sia se ga zo donu Red Cross ko vodi ke chme go reserve kilime ko thekeba mu khonye bo Colonel Theodore Roosevelt poliro kenyocha America me president ni chalare Theodore Roosevelt liro chpahino ke jachya mu poe vodi Red Cross ko ke bathe chu no vor sidi poe vodi ke chike krimu daru go bo khli di vodi poche pahimie erzali di baga go crohison zla poe vor li vodi kira pono po ke chike krimu daru ha go ha khli vi ga idi ke tosuru chunu ke bawe phanya go poki zem bada rupoe ponni moda asemo joba mum hanya ha go akiba kidi bola aki zem bada idi poe ponni moda zla poe pula je ruthemi po poki pugaja Colonel, these items are not for sale. You just have to ask for it.
하고하 다루 마냐마라고 제게도라 가봐몰래 논토 메토 빌리지 차리지 그래서 저 부셔 루포포 지겔 쓰디포 피디 차리디 빌리디 되다지 All he had to do was simply trust and ask, and it would be given. Kepenyo faginu ke vor ke mietho hawhari ham hieso we pelledi kepenyo fa khapi ukacha suha pelledi chasali gibi pile gibi suha ngulewe sala verse me fa ke ngula ke liye ke mietho hawe ke pellenu ngu ke liye nguli ke bir bizo Chapenguliro kimieto hawe mi peteri semorso. This righteousness is needed and required by everyone. Verse mefes senu siro ke hupori ke krilel ho. Temi pete pumawade mu ke penyo fazaye jo soliamode. You see, there is no difference between Jew and Gentile. Juda mizushui, Juda ke momizushui krilel ho. All have sinned and fall short of the glory of God. Kijunu lukevor, zika zo kijunu lukevor temie, pe tezoshiri. Kepenyo fejo, kabat zoli mogada, kepenyo fejo meji zoli mogada, suhalanu pe teri kemi to hawa semor shogada pusha romi ko se tefunu, pole pugaje kikila mona hamhodze Juda miri, mu Greek miri, kephuma, keko krk. Yoda gacha pushde, you see. So ZHAPU gacha temi kemi thot jde, pori jde. No one is righteous. Peteri kepenyofa kemi thwa hawa, zoli mode, hawa penyoli mode. Ogo mati ker thapfa, ker sorunu me fekini haki nimi boy. Jisuki vorgacha teje hawa kraba. Poevodi Jisu ketodi kepatao a kecha cheke ringuli gitala haki viki gijobo chumoshoga you see what must I do to get eternal life Jiswe mosa khagashe jogo mejilia momoga bette mejilia asko dize chilia you see am hasuko ze phediode am haki gijobo chomobaluga idi Temi hawe potopo lepevi sedi, tejo pete poe pechedi, kabali gaba, so halano poe potopo lepevi sedi Jisu kivor. Ru Jisu apokipogaza, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor. Then come and follow me, easy. Mutemi hawe. When this man heard the words of Jesus, he went away sad. Popo nu shodi tiogada so hanguli. Utyo ulepevi toya gazo uzo shiri. Even the most self-righteous person will have to realize that we need God. Kepenyo first samoro, sali zkenzo zoga zoswa less more. Salami bo Somerset Maugham gezabo boy English writer novel to gasakimi yemi bo boy di haigezabo pusha. If I wrote down every thought I have ever thought and every deed I have ever done, men would call me a monster of depravity, you see. Akele lekewa, mo am hatot segawa, pete hella seliro. I, monster of depravity. Pogata suha, miyaki pudo, you see. We uto ulepevi sebazo shiri. Kepenyofa, kemiatosuha somogata, less more. Salano pole pugaja kimeto hawe me pet. There is more shokada so pusa. All have sinned and fallen short of the glory of God. Just horu kimeto hawe me thokakashozo. This righteousness is a free gift from God. Me fe dino siri Christa Jesuer haki do chegashiginu po ungu kemejela we poma chmo di me tholia. We are justified freely by grace through the redemption that came by Jesus Christ. Poma chmodi me tholia isi. Krakeli uja suhabaya mumet thongu gilie suharibaya. Krakeli uja wages how haliro wet u yechesdi matobo chesdi uja krakeli suha. Utu effort nu ha krakeli pri raka krakeli pri sakrakeli u wage ngugile suhakri.
Deri metyongo ke liye gift suhari krilate. How haram hap pori. There is nothing we did or we do to deserve that gift. It is given for free. Takebo manodiza ae teachebo pette akaza saved sapie body. Takebozo. A wedding, a salary saved somebody 25th anniversary ni a diamond ring vis sekaza pomares sekaza bo khlidi bia akinumi chasa rupoe su hapilidi abu pomatsa je abu kidebo sumo shoda idi akatsodaro. I will be very deeply offended because it's a gift. Pomatsadaro suha gift mode. Ke penyofa dinu pugaja ke metho ke penyofa ginu vorgaja ke metho hawa methozo gaja suha pusha. Efesa ko kinye te tamnu tefa sironi gwe ke pelela ngu ke mejinu ke lakilizo su ni ki vi ke kolamo su ke penyofa thio metho khagaso niam hatom hachalari mo ni puburi ke mel han ke mola isi ke metho hawa metho khagaso muwe methodi ke penyofa thezidi lele mo shogaza suhawe cha thenyu mu thelauli ro verse me fe din nu me fe sur nu kile ke metho hawe jisun kinu ngu kile zo. This righteousness that Paul is talking about is through Jesus Christ. Siri Christa Jesue hakeli do chegaseginu po ungu ke mejila we po matsamodi metholia u ke penya fe po bu ularo thochdi sie mu ke peleginu po ziupie ke pumako vale ki vichasa po hau chegasa po ke metho pe ke shege to lazo ke glamuna vogarati gonu po shege se he ziu temi ke pumako nguri nguke mo chvor slaji we potho methozo ga ja muji supele ge lekiko cheke metholi vige ja thasya esi ke metho ke puga ba hawe jisu ginu jisu krista ginu ngugili rebizo a teje hayo ha sige shigi a tatsasse mo hazri occasion grobo nu puada mo kishi modern Europe ti chek kravo kadagi Europe nu ke dimie mu unyonyo khui ke tola whipping boy ke zobo kinu bayashi siro ke krisayo isidon he whipping boy mo temi ha ke krisame bo kinu ke dime kinu khabaya mo ha liro ke dime nyonyo prince mie we lesser pergazonu morim habo chudo jugazonu punishment ngumo shodaro ki dimenyo prince how habunu punishment su hangumudi punishment su ha sedi sirokef krisayotse yashe. The punishment for the prince was given to the whipping boy salano ki dimeki gono Europe no tichika kravo kadagi whipping boy getsa hai getsa krisami bo khawayashe Sidi sirose di prinsu vegasa mesu sidi hawa vaya aho halega bagi kepelle mikelhu no hawa reverse wade Jesu Christa gino hawa reverse so wagata so hanguli. This system is reversed in Christian faith. The king's son is punished for the sin of the common man. Ke diu nyobunu mia me ke pumalanu punishment si jasu ha ngugeda ngulewe sala pole romi ko pengu ker no pugaza muwe pungu me chige du gitori po nyu sela ubu ke penyo feze ke zevile liro po ze ke zevigile sie po ke hiula ukela rikolie zotio efesa ko po theninu pole pulagaza po meje thorgaza nu po ziepie halidi uke joke mugo vasha salano dia hase po thela chawado. Christ died for sin. Jisue ke pumala siesha. Believers die to sin.
kepelemi ko kipuma pesiewa morsho unbelievers die in sin pelle ke momi kipuma nunu siraya hawa lesheke slacha thenyu kemia tho hawa jisu gi nungu kile zo jedo kepenya fa kemia tho je ke pun ke vonu cha theni ha go ha leka sala sike kemia tho hawa thejo numo it is not from the law it is apart from the law kemia tho hawa ke thola sike we ri poja putsuya this righteousness is testified by the Old Testament kemia tho hawa ke penya fa tho khashiya this righteousness is provided by God kemia tho hawa ke pelen nungu kile zo it is received through faith kemia tho hawa peteri se morsho it is needed and required by everyone kemia tho hawa me tho kha so it is a free gift from God mu kemia tho hawa jisu gi nu mu kile zo it is through Jesus Christ jido ugo NIEPUU KERÜSUO sekedo puti poriba musu jeti ugo bapo hatho ke krit sawa gadam hoja jido ke penyo fa dier na ke liye ha jeti peteri ke je ufka sala ke liye mu uk kha ke sala bi ke penyo fa chi ke liye ti bo bali do me peteri bapo si ji zo di ufka sa ga sa chodio mu ke je ke cha chi ke liye ti bo ba dio there is hoja ba yo bo utho ufka sa shike no mu a utho lepe video ame nton lepe video ame atwa lepe video ame utho ke jo nguli mo ti mi ke jo fa mu leto da yame jedo ke zidi lesike ke mi tho ke penyo fa ke mi tho ha se u ga cha righteousness from God ha ke penyo fa khasha ke pelle ginu lilia mu mi peteri semo sho ga za nguli we mo ha Krista Jesu ginu bi vor ga zo je do pette zo shi ke tho dier na ge liye mo NIEPUU KERÜSUO chu do ka ba ti haunu puti hause di u kha ga sala be ke penyo fa chi ge li ti bo chap phe ke Jesu Kristalanu tejowe upe josamo gada mo Jesu Kristalanu ke penyo fa ke me tho hawari u gi vogata leshdi potezie ke liye ti bo cheke u ko peteri va bo ke ze me cheke chachali do we ke penyo fa ki miri ner tsushi so ha leshdi ke chacha ke liye a ke chacha ke liye ti bo bali do me ke ze poti se le vide ke KRÜNIPU Hallelujah ke KRÜNIPU ego chi do puti bav do ke me sa hau hanu nthezi awe nza che awe nke tho din no hego me po bo ga rchka sala sa ke sha hebu mhale ka sala ke li hau halan pe jiwe NIEPUU akel hunu mu he kel hunu he tho he le pe vi ga ja he tho ke me tho kel hu hau ha hu le don he hu le vin he ga zo ke vi ko se di thu jo gada si ga tinia no he ke job vasachi no ke job vasachi che don ginu sigilim he ke me tho ke lu ha ha ntho khashya nginu vorzo ke pelle ginu bizo hatom hatsa ginu mo petteri ha se mo sho ga za mo ha me tho vor ga za no che do se her tsaka sagaslan pe ziwe NIEPUU kepelle miet sedi luga zunu hetho hele pe vit toda ya ga zo la ke jo vasachi hetho heke vi ke ko sedi ke mi tho ha nguli don he krale don he ke ze ke lenu ke lunu toda ya no heke jo vasachi deri chi do NIEPUU he vogele mi po ga za het se nyobie he ka sala pie Jesus Christa cruz pinu khala se yawe no him mi popo ga za faka salachi saka sala sachi mu he bu kepelle nu hit saka nyo ga sigi nu mu increase pino vogeli nu hibunu kemia tho kepenya fa kemia tho nkemia tho ha ngu musika sala ki le tsuche di Jesus Christ azanu chayawe amen NIEPUU KERÜSUO la do jogo chwada de mu dikon ko ni ko peziri li thochse do go ba ko ni wa ki kholi de mu
Korinth mi ko kiriu kerapo me fetenie nu ser hakipu gaja sala ke huburi po tu chmodi NIEPUU ni krada che mori po hiu kriro wo NIEPUU mo mu po ziu ki zatie jota tyo sala ke huburi po thyo porli le menyodi ni krada su che mo te Yesu krichi ke krilamona themi ke huburi NIEPUU mo zelle menyo mozodi che mu kriro su uthyo u kepejo che mu kritaya hahala nego donu mi ke kram hat mu me ziba mu homi we sirite si KETHODIE nu ngugili se sia poti vor zolete pue petakele goze hachutyo di ke bali sidi posie ugoki a ke me jigata mhodze ni goze chike vongi hau ni na thor vorzo ke krilamona a ni go ki putu shudyo ke penyofa ke dinu su chi vole ke moche am hakki puri ni go ze hau chalali lokata la sita sie po ni khadao chipili di ke penyofa cheshidi bi chibie ugo zhe isi a ke chabo chesudo ke KRÜNIPU hegon kradi ni khada hwa chike to ti haunu noe ke ri ni khada zo ga cha phrayawe noe hero fa va chsidi hebu nginu metilia ni khada ho bit chi ga chzedi in ke khengu ke meje ki diri sushi mu jashi kraya no he gola ke meje chi ga slan cheyawe nchsunu ni khada ho chiga junu he go bu ZHAPU nu zori mu rafunuri metti ko ke liye chche no ni khada ho mo jasche jisu zanu chaya amen